suara sinyal saya ta. Ih, bau tersendak goblok. Tak sorangan dah. Baturan. Ada nggak? Tapi hok baju aing hanya kene. Karena kamari baru. Yang maling di rumah gua keung jasa lembur. Kamarana budakan ngopi aing masak banget. Sing. Redang. Allahumma barik lana. Jol gitu jelema budak tuh bae. Baju aing haus aing. Minum heula. Haus aing baura. Wih, hasil mati goblok. Anjing. Neng dosa dewe gitu aja. Cobain kapus lah. Sebenarnya warung. Wih, siapa baju namanya di dia? Mana boy? Sebenarnya rokokan. Ih, siapa buket-buket tuh jauh rokokan. Ih, baju namanya paling jual. Lumayan ya jaya ngerokok aja. Bawa rokok. Ih, bagus sih baju. Anyar kayaknya doang nama. Udah. Asum tiap goblok. Rokok tah. Ya tipu dia ya. Goblok. Harap tuh neng kayak dia nih. Salah aja. Atur kiri yang tayo. Bubu brut we ya. Wih, kemarannya budak. Ayo bisnis taruh dulu, belagu. Tapi kali. Yang udah ujung. Tuh. Wih, jadi jelema tah. Parah, anjing. Coba pentak rokok nak, sini rokok nak. Yuk. Kona. Bawa rokok dia. Aing ngerokok dari dia. Aing. Iya, beneran aing bawa bisnis ya. Dibelikin baju aing ogah make. Lumayan ya dijual. Hayo jual. Baju goreng lagi. Ih, dijual. Karena kena meuli. Laku dita. Jajalkeun geus, jajalkeun. Kanges coba ayo. Murah-murah duit, yang penting mah udud. Aing udud kok enggak jual belagu bener. Ceplokir. Jual kas aja nya, puting ki anu meuli Allah. Ih, geus itu ya. Anangnya roid kuyur di mana orai diruyuk. Ayo suara aing dak. Ih, kemana baju aing? Bangsat tuh jadi bahan. Ah, si eta kali tukang jahil teh. Mana baju aing tuh? Aing kemari baju aing gua jeung peci. Soalnya so lempak soalnya lah aing. Anjing kesel, biaran diaduk ke aing. Mantap. Bismillah. Tersenat aing. Bernyanyi. Tuh jelema tuh. Tuh, orang tawarkeun jajal. Yuk kan wae ta, Bos. Kadiran ah. Oh. Anjing ih. Dah hadir lagi ke belakang penyu. Iya. Penyu ini sawah lah. Oh. Hadir. Nah, orang mau ya hadir. Tuh. Baju. Orang nawarkan baju doang tadi. Baju. Yuk, Diskon dah. butuh ya. Nyaw Diskon ya, diskon. Bos, aing keur butuh tah aing dengan baju yo. Pak kirim belian, Mam. 15.000 belah. Wih, kumaha? 15.000. Mahal teuing. Berapa boga duitna? Ih, bayar aing boga goceng yo. Ih, boga goceng. Aing beli baju. Geus ka dieu lah aing lumayan beli rokok. Goceng menang naon Teng dia mah. bikin bet. Duitna ngagogongkeun. Teng lah. Daripada teu ngerokok. Terus nih nya. Oh. Ada anjing. Gak apa ya pakai baju nanya. Girung ya. Oh, oke. Paltar. Tuh. Lumayan lah, guys. Lumayan aing nak boga baju bagus kieu. Lumayan lah. Mantap kali ini. Iya nih, udah jajan heula kurang ya. Jadi hati baju goblok. Aduh, nipu aing teh padagang. Ih, dak nya goreng aing lain mah ganteng. Wow. Gorengan kieu. Ada nandak duit 5.000 jeung. Terus gimana goreng butut riet aing mah. Jalan. Pancingkeun heula ya PKB. Duh. Ganteng teh ya aing. Aduh, aing. Hasil, goceng. Mayo lah ngerokok.
bae ulun. Wow. Aduh. Beli rokok dak. Wow. Duit baju. Oke, yo 1.000. Cik dolan sing palsu. Betul lah. Tuh, bunget bapak dia ta. 2, 8, 3, 4, 5 goceng. Segera beli ke ditu. Motor. Motor nak. Aduh baju aing bangsat tuh lah. Aing, angkat dulu lagi nya. Mana? Itu lalu sama kayaknya. Coba nanya lah kasih ya, oi. Oi, sorangan baju orang ti dia keur tadi. Ada orang tenang lah benar. Kemana kita tadi ya? Orang tadi di bae gemenya teh nyaho. Tadi orang neangan bae. Woi, urang ngarokoknya? Ditawaran itu non itu. Oke, kurang aja ngarokok tapi tadi. Bagus lah. Tawaran jeung ikhlas. Oh ikhlas. Ih, bagus banget tidak baju aing. Diam gimana? Waduh, baju aing eta mah. Aing. Ini baju aing ho. Ih, tenyawa aing tak aing diajak ku si Ita tah ni tengah jual baju. Ya, iya kemarin maling baju aing. Kemarin gajailan, waring maling. Ya. Juga dia ngenyot kene ta rokok na ko yang dibelikeun da duitna kana rokok ngenyot dia Aduh, kan. aing